Holiday ni hi March ni song ni pakwa Monday ni chen ten vlog mo YouTube channel ni siam te anti ve che nai siam kan tum do an de re sira o tukin ni he ka gym theilawa ba ka voi ni Holi lo ni nen gym an khara chuan in voi ni he thiang an min on hit up a school training min on pe teing te he ka bakal do na metro ka pan do na ma se he rickshaw mok si lawa park lama kalsin do na chuan in hi vlog ka ti don nge attempt ni deuh ber mai vlog attempt nge first video training session video tu chune ta tuna hian in metro hi around 5 minutes walk vel ne ka kalsin nga metro point hong to tura chon ka nga ya chan chu vo in hi dar thuma tanga hong turang in an ti ta anyway let's see ti park tang ka chuak che hey metro station chu ne ma seng in helam gate hin la hong lo hey vein chu re de urut me re de ru me hey ai zo le sunday ak me covid wang hian in restriction ta me ma metro point hey helam gate kan nai lam zo ki ei hin khara i metro station ni ta borok chu lum ve de ta hian metro pananga metro hian in around 55 minutes traveling time vel in on ta con cướp này ở đây thì can in platform à cái chầu á thì hiện in metro có học đó này ở lăng thêm cái xe đó ở đây electronic city đi thum đây là metro metro lâu kinh á đúng vậy là hen chuông tiền thì in 3, 2, 1 metro chung mà có mà chỗ này hian hi có bula hian tian in trip pal lo ni ta ke hen trip le ta ke ha kal ta minute song na vel ta traveling time hi trip ta chang ngai ni hian na hian hi Piriformis ka kan na tu king je Piriformis station a lo pa station churi bing thing le ka hey earphone video quality chiat chiat yang hai cái first time video ya video editing bur ko ti pay le to ma na ngai vel ko station chuan ka tu me ka station atang hianin ka kalna tur hi around 3-minute walk vel aniang okay hey metro station den ka chuak chi a metro station hen film hin phal vak lo ta sai to ang khan hi so you lo khala traffic jam lem lo hi ma se lumani tu na hian in 39 degrees Celsius ang ania lai so ka kal na tu chu ni ta hey kan la kual chinanga hey hi Barakamba hey hian in school chu kan thleng ni me a hi Barakamba modern school Barakamba chu nia gate a hen inside na nga le dona tinge min ti dong ka sala hi tiktet tetila vaya hey scooter kala ha ti khanin hey gate da sign zo chi a happy Holi bhaiya happy Holi in school hin nuam khop maya hanlu dek ila
tank khi nga riu to ai tank ka oma he lam hi school compound ani vector ta hianin mu theia hianin de kherte ang kot pani om halta hemi chung hi street uncle lal hol ti te hi hemi chunga hianin indoor ta hemi pia le hian tennis court te football le swimming area and the man the myth the legend Thianga lo Thianga yo ready to America mai in chuang mi gan luang thi ke in chuang lu tang ni chuan hi boina kan number man tu ei vlog ka tem china bo thal tu ka YouTube mi tu nice ei kod valley ka lo mu china tu nai hei an indoor kan lu don ve ka light on na kan zong mania vertical vel kan test khanin ring hi 10 feet rim mo kan lo te lo ni lo fit so mai na lo sanga fit som le inches ni le chan ve tro kha inches ni le chan ve ang vel tro a sir phei ki chu sang zawk 10 thin kan te si ni a si re tai hi chon ma tlai ron lang deuh hi 10 2 and a half kan ta chon hei a padding hi elai pol padding hi 10 10 ania hi chu kan phave ve ta hei training kan tran dona tu kan thak don vel mek ta warmup te karon tilang vek anga chon ama sa in voini hen hei explosive training kan nei dona a lot of plyos le agility hatira chuanin thiang hi vertical jump ringot kan train lawa ani hi chu man raina base kan build thato base build kapoi mol tu ka soi du zawk chu enge a vertical jump hi chu kan training by product le hei taksa aesthetics lo lang hi chu training by product chu tiangin hypertrophy kan train ngai lawa ka soi to kha fitness general fitness le bodybuilding le strength and conditioning hi ain anglo asrang alar chu wan chuan ataksa a hei aesthetics lo lang ang chi te le ama gains kan mong chi hi chu training by product lo lai vel ni hei tuna hen warm up vel kan tran do na warm up sequence karon tilang ve kanga sets le reps po hi video hen ka da thei chuanin ka lo tia editing hi ka pe iwak lo ka soi to ang khanin chuanin tripod ka thei hil le la nang ang ni phot do se ole hei warm up kan tran do na masa perin kan warm dan hi makin ti mei theia chan chu isometric in ka tran do na isometric hin akin apoi mo na kal video kala siam zel pe ni chuan isometric poi mo zia tendon health tan te joint health tan te poi mo zia le muscle activation tan apoi mo zia nakina video dang akaron las tilanga tuna ina masa berin isometric lunge 30 seconds ve ve kan don left leg out 3 2 1 hold cook mong lao se drink from me Alatikan isometric hold big kan zawa tu na kan hips kan open up hal do na plank position akan omanga high planks mo push up position come on push up position akan omanga striders hi 2 sets 10 left right in 3 2 1 come on warm up till next na hip flexor kan target le do na hip flexor tan chuanin first high knee chuanin reverse lunge chuan reach up high knees wing up there go miệng chia khai quad pulls kan ti lenga quad pull chuanin mazongin kan lan janga inflection kan stretch le ho quad pull mazongin kan lan janga inflection stretch
Thì định chuan in or cái flexor tight đều hết can chuan in cặp họ làm. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scar face. Who need a hero? You need a hero. Look in the mirror, there go your hero. Who on the Windmills hian in cái kẻ hi cần tính cọc tiêu bằng á, mi dâu hiền nhỉ, mi dâu. Bây giờ mình đóng tập hiền hết Windmills rồi, sẵn hiền. Lúc nào hiền cần aim chú spinal twist mo. Thì spine mobility ni pa đó na hi. Tiên cần viradon chứ, cần heradon. Tiên cần tộc don rồi á, đây heradon. For example, cái chuột cá. Cuốn hiền đâu á? Hey, spinal twist. Then each side, come on. Tiên Thianga là perform xuống hiền. Mà cái sự đồng khan in hey. Cái tia nặng đi nhỉ? Ai nặng đi? Tụi nó cần aim chú spinal twist. Nên bạn chỉ đang ở đâu xây rồi á? Dynamic warmup cần perform hết cả. Tụi nó cần này lên chú. Piriformis stretch dynamic. Cần cần bả đó na. 10 steps forwards, 10 steps backwards. Come on. Piriformis stretch ni ta cần mong tầm. Sir le nói làm đều. Cần phi lăng. Hey hi 10 each leg. Với xong cần stretch down tí nào đi chứ. Đúng là hiện karaoke cần đi đón karaoke hi cần tí sual phô I intend. Hiện cần theih hiện cần câu mấy gì đó mà xem. Hey hi I intend là gì đúng là do cần intention chú. Dynamic warm up blast hip down đi ta. Hey hiện cần theih là cái theih là hắn high knees cái chân đó. So it's gonna look something like this. See wrong in it. High knees. So let me car around 10 each leg can perform. Do na Cossack squats. Side lunge te pokon ti thei tho. Ma se side lunge ti tu chon down. Do na Cossack squats. Tianin kan ting phar le dewa. Si zong in hian với som ve ve le na le lam warm up. Come on. Hip can open up to a net zina. Okay. Thianga lo la perform se. Perform su hian in tu na hian in warm up and nan hian in sprint mo 80% intensity value voi thum full court sprint kan nei do na chuan in chumi chung chuan in chumi ma chuan in tiang full court ang vel tho tip of the toe walking mo ding di bin ke kan kal do na chun ale le lama I kan balls of the feet in kan on let down in ani chu dynamic warm up kan zawa tu na hian in poi mo deu chu tendon stiffness atan pogo jumps 2 sets of 10 get up pogo 1 around 50 seconds rest. Hemizo hian in turin Thianga lo continue na Pogo chu. Hemizo hian in band mang in activation. Neo kan ti do na ma seng in chu video rei lo nan in an ti lang to lo me nga. Man chuan in ni da warm up dam pa ngai. Ti tum go come on. Ole dynamic warm up kan zawa tu na four cone agility kan be do na Thianga be ma sadon. Let's go on your time. Inside foot. Let's go. Let's go.
Come on, big man. Get low, get low, get low. Let's go. Oh. Let's go. Oh. Tu na depth jumps kan nei le chi a. Platform is sang de ule ka. Then can drop na kan ti niam chop mai do na kan improvise do na. 4 sets of 5 Thianga. Come on. Explode up. 1. Good. Depth jump hi man mo ngai lo. Come on. 2. Nice. Reset. Oh. Còn em. Thổ thế nào. Rocket. Oh. Hang time. Ole tu na hian in ha weighted jump sa kan move on do na. Dumbbell kan lo ken hi rit dewa. A king khat jing on to hi ke som pa niang vel nia. A plate so 5 ania a bar te so. Ke ji khat le tlem chu ni ve kan ring ta. Chu wangin kan improvise do na. Thianga dumbbell kha da thala. Tu na hian in squat jump sang thau kan don ta with explosions chu 4 sets of 6 in kan kal do na. Joint angle specific chu ma jump angle milin. Down fast, up fast. Oh, 6 times. Let's go. A landing hi film khur turin dia. Landing diglo chuan in siam thata zuan le tur. Sprints kan tran do na. Ti mo sa don to naman. Come on, fall first. Oh, fall. Nang ma time in. Ready, draw. Oh. Let's go. Let's go. Okay. Ole ka voi na kan training session chu ni ta ha duangin thila kalvek thela ka soi to ang khanin ei ka first attempt ania tripod ka thei nila ha kon te ka thei no ya til dang ti kan warmup na po form roller ti ne na in form roll ma support tu kan chu ka thei nila ma sengin eng po chu ni se video editing ben ko ti vak don lawa transition chu tlem chu om ve me the aba chu ro de win ko ron da chu kan ro lai po chuดูเลยไลค์กูไลค์ดูเลย subscribe กูละมาเซ่คอมเมนต์ค่ะอีเทคซ้ำจนเราคอมเมนต์นี่ละอินฟูเลยดูจวนอินฟูเลยดูจวนไม่ปนนี่ละว่าไม่ว่าจะกับมันเลยมันแล้วนี่ต่อไม่กับมันเราส่วนวิดีโอก็ด่าขาดเดียว
baka subscriber di ka po mo kaya atro Like and subscribe. like and subscribe ni Comment nga. chuan hey tuna hian daruk le mi nga nia ki hi ka move ngal do na ka hokong po hi karon tilang sa to lang hian video hi kan ti top deu top do ni chuan in boying kan training bi kha ka sengin agility kan work explosiveness mo hiang vertical ringo to ni lo tuna kan training atang kan a vertical a by product mo chuan tuna hian in strength face kan zo to ta strength atang in mong chang in explosive face mo power face ang kan lut dial game specificity chuan hunin min dai to lo wangin voina hian in tuna kan spin kan zo chi ta last dunk session mo one on one neng nei tu kan ne sa ka man to lo ke ma hey chuan in tikhanin video chu zo ni ro se like and subscribe Like and subscribe. like and subscribe Comment nga.